Kardom Karbi Anglong News Channel kelang arado anaphanta nilihin pen adap kimi a kardom nang pachir iglo kardom. Pini Karbi Anglong News Channel abirta than ponji bang nilimen sami merjilin hansepi non berta angton pen arjuponik tha. Opposition political party atumpen Karlitang Angel Chakma APHAN ahok akangsai kelongji APHAN tharna kangni. Kedam tang mati jonga chiklo ni phai inkoira truck ningkan suri hinira inkoira porni Tripura along ripen MBA Charlie Bomb Ariso Karlitang Angel Chakma arta ningkan inkoira pli APHAN Deradun along rialong bang pho abang phuatum alang lipan apran armudetlo bang swajo arkoi ni phai kithom ningkan suri hinira inkoira truckerni Karbianglong all opposition political party atum an chelangsi di phurong sopi Karbi club athengno along tharna ingni ponsi kepathivek abang phuatuma phan sodakpen kangsai mate nep ingnang pon serak NANGJI PUSI APHLC maipu JI Kathar IS retire lapen CPIM Elpen Ruby Kumar Phang chopen chenglok penang an ratari asongja po tumpen lamthe chipaklang pon ringtilo di phupen birta pangrum dunabang real son hanse Karbianglong News Channel. Dimasa girl was murdered. She was kidnapped from Delhi and murdered in Dehradun. Aruitya, now we again come to know that on 28th of December, Angel Chakma, MBA student who went from Tripura, his father was BSF, but he was killed because his appearance looks like in Indian Mongolian. Our appearance is not chosen by us. Our race is not chosen by us. It is God given to us. Therefore, we demanded the murderers of Angel Chakma must be punished and they must be hanged unto death. We demanded we Indian Mongolian also have got the same right like the Indo-Aryan people, those who have come from Iran. Not only they, but we, Indian Mongolian people, Drabir and Adivasi, those who belong to Negro race, they also have the same right to live in India. Therefore, we demand that this racial hatred by fascist BJP and Bajrang Dal, this must be stopped. And now also we are in fear because our relatives, our children are in Delhi, in different places in Northeast, in North India. Therefore, we demand that the government must take stringent steps to stop this racial hatred against Indian Mongolian. We demand justice to every one of us. Thank you. দাবী কৰিবলৈ বাধ্য হৈছে সেয়েহে আজি আমি সকলো উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী সকলো ভাষা গোষ্ঠী ধৰ্মীয় গোষ্ঠীয়ে আমি নিন্দা কৰাই নহয় সেই দুখীসকলক দৰে শাস্তি প্ৰদান কৰিব লাগে আৰু তেওঁৰ যেটো হত্যাৰ বিচাৰ অনতিপলমে এইটো ন্যায়্য পাব লাগে এই লৈ পেলাই আমি অল পাৰ্টি মিটিঙত সিদ্ধান্ত ললোঁ আৰু সকলো সোশ্যাল সংগঠন আজি মিলিত হৈ পেলাই আজি আমি প্ৰতিবাদ কৰিছোঁ অকল আমাৰ ইয়াত কাৰ্বিসকল বুলি নহয় অসমীয়া বুলি নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ যিমানখিনি জনগোষ্ঠী আছে আৰু আজি আমাৰ লগত আছে চাকমা ছাত্ৰ সন্থা কাৰ্বি আংলঙৰ আমাৰ প্ৰেমচৰণ চাকমা তেওঁ কাৰ্বি আংলঙৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট প্ৰেচিডেণ্ট হয় তেওঁ আজি আমালোকৰ লগত সহযোগিতা কৰিছে গতিকে তেখেতসকলেও ক'ব গতিকে আজি অকল এই ঘটনা বুলিয়ে নহয় উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলত
যিমানখিনি ছাত্ৰ ছাত্ৰী অধ্যয়নৰত হৈ থকা অৱস্থাতেই বহুতক হত্যা কৰা হৈছে আৰু লগতে এই পৰহিদিনাখন নগাঁৱতে কাৰ্বি ছোৱালী এজনী এই সৰু বাইল 9 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক পিছফালৰ পৰা গৈ পেলাই সম্পূৰ্ণভাৱে জ্বলাই দিলে। এতিয়া সেই ছোৱালীজনী আৰোগ্য কামনা কৰিছোঁ। এতিয়া গুৱাহাটী GMCHত চিকিৎসাধীনত হৈ আছে। গতিকে আজি আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে দি আমি আজি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ যে এই যিটো এঞ্জেল চাকমা যিটো হত্যা কৰা হৈছে তেওঁৰ এই ন্যায্য দাবী প্ৰদান কৰিছোঁ আৰু তেওঁৰ আত্মা সদ্গতি কামনা কৰিলোঁ আৰু তেখেতৰ সপৰিয়ালক আমি সমবেদনা জ্ঞাপন কৰি আজি মোৰ বক্তব্য ইমানতে সামৰিলোঁ। কাৰ্ডম নমস্কাৰ। Bamboo Growers Supplier Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Atumpen Chakma Hala Phuthak Chingki Chithan Ajai Mek Pedupon Nijang Karbi Anglong Amri Constituency Kiparlo Ulukunchi PWD IB Asai Hemalong Ar Koya Chiklo Niphai Ke Thomarni Kiramtang Aporpen Kahuri Sai Chek Mahal Bilong Lepu Aputhak Puthot Chek Kachutiki Arat Lapen Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Atumpen Chingki Chithan Padupontu Sonsi Labangso Kachingki Ajai Megalong Karbi Anglong Autonomous Council Taxation Department Secretary ACS Ibonteron Chetongdun Sonsi Kiramtang Apor Karbi Anglong Autonomous Council Pen Chek Mahal Kibijipu Kipangdak Penajok Penang An Amri Chintong Dwaramla Chek Kachutiki Arwaratum Chekroidun Tektepu Lamthe Chepaklang Ponlo Lapen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rong Hangaphan Pinpur Alo Mate Memorandum Sitame P Pajaramlo La Sopena Jok Karbi Anglong Autonomous Council Ahin Pen Sitame La So Phuthak RDP Pen Puthot Rat Pen Chingki Chethanchi Aphan Karbi Anglong Autonomous Council Pen Taxation Department Secretary ACS Ibonteron Aphan Nang Toisi Alangli Rat Pen Mesen Pen Chingki Chethan Ponlo Bonta Labangso Rat Pen Kachingki Kachethan Alamthe Taxation Department Pen Karbi Anglong Autonomous Council CEM Dr. Tuliram Rohang Aphan Pali Pen Puthot Final Mate Kipajut Si Chingki Chethan Pontu Pamelang PUSI Than Nang Pachini Dun News Text Report Karbi Anglong News Channel Ini itu meledak cingwai loh ya. Ada itu apa automotive seperti member kita ada cek distribusi belaman untuk dasar pada si sana dulu. Oke. Alang itu kan alang itu mah concern kan itu council lah interest. Ini alang itu kan interest itu mah interest itu kita ekonomi. Alang itu nak cuma apa yang kita memang tapi itu memang kita we are putting it under consideration and education department itu like mana political decision of the political discussion for decision vision kita think sih kita kami istilah manggil lalu ini council ke ada promise my interest promise my economy rural economy dan rural economy kayak gini rural economy jangan itu kan high itu that competition ini competition seperti itu council kita ada they stand with the farmers. So principles also this discussion that we so things itu mengka that more views our fears and concerns for the and we will discuss this with the concerned and what the decision itu mengka so things itu policy and that reshape Apang si media ko ke teman suruh lo long na pare bini jesmet ke hini ke suruh kuntu bangke Jurung council penang itu toy taxation department atun tame dak infong pen Dwaramla Bamboo Growers pen bamboo supplier atun meeting do dan apa lagi pen itu ning something pen meeting dorong pamelo suppose si hero kita taxation department pan tame ini jesmet ke cingwa elong decision kian banyak tunggu cingki pon lam lah hello je dam tang itu mah CM sa Dr. Tuliram Rohang Panta memorandum tiat lo lang tenang ding lo
problem memang tamu tinggal tu guna isinya poin bang ke itu farmaratum ke teks biune farmaratum ke teks biu teknologi cukup lah kapire penisilo itu man ke muholda rane ba teks biune polam lo sini bang ke itu farmaratum panas support nang je kering awar sai nang kup nang itu man teks nang kian kali itu nang kira pun nang itu bang lah ini kita alam pensi itu siam sar pun kami cuni ini tekstion department kan kacing kelam lah hello je itu mo fan ke tekstion lu nang mai muholda nang polam lah mas itu kacuni ria lam tame tekstion department tu tame nang deng ini ada yang perlu kita me final decision mai itu enelang final decision bang ke authority pen cik pamelang CM sar pen cik pamelang ang sing final decision NG tapi ini alam bang ke je ini hela teks kita alam polam lah ini itu sining it happen kacau ningri bate tu CM ba council ba tekstion department kacau ningri bang tame farmar tu tekstion pile asal posisi pinangi perlu hala supplier tu mulong pen ba supplier tu bang le sekali si pas kahini kita show trading license oleh NOC kan kita me papinang tu sini itu meningkat kasi ini tekstion department kita me rasalam bang nang deng lah masih mesin final decision bang ke apor cihek ba apor mesin sini cuma kan masih farmer tum me ning thelo na je farmer tum long pen get tax and edit tahai labang non final ni yalang sta and edit tahai po ba and edit na pulih li ki songbom na ba li council pun pressure ti bom na barat tum me la pulih ni cepat bom na Dua barguri cases Jona Tumpen Chepater Piponsi All Karbiang Long Karbi Cultural Society Chihekpen cases Kangdangamai Kidopon An sose lamet lamchong jutang jubat kapachetang chiaphan lapen Karbi jutang asong keklem kidam kimisen chiaphan pura Karbi Cultural Society cases Kangdangamai mate joint extended meeting kohora Kajurong Hangpi Memorial Park mate Mirbirialong Kapaman po Lasonsi arkoya chiklo niphai kethom ningkan sori hinira inkoira trok arni ada porphai crazy aporpen kohora Kajurong Hangpi Memorial along Karbi Cultural Society KCS joint extended meeting mate Kangdang Amai RD Doklongpen ingni ponlo KCS tiripi amai phu humsing bepen mai chari ponsi Kajurong Hangpi aphan chikimo ponlo lapen KCS klembarim mate karlitang atuma phanta chikimo po Lasonsi Amri Chintong Hamren Dongkamukam Rongkhang Jengkha Wothalangso Jurikindeng Dipu Manja Dipu Golf College Singhason Langpher Phuluni Hawar Kehat Den Arong Tekelangjun Langhin Langlokso Donsuri Chingri Borjan Nihang Dhonsuri Arnam Langpi Nilip Dua Barguri Socheng Thenta Nogao Hojai Umrangso Morigao Kamrup Biswanath Meghalaya Angjok Haspati Penchenglok Kadukawe Thomke Prapli Hawar Amai Chetongsi Kangdang Amayalong RD Pidun Lasonsi non kevangji thanga chiklo niphai krip hopen niphai kriser kep arni an ingdeng phok prahini Karbi Youth Festival 2026 Katalon Ponchehut jutang aklam mate hithi kulat along horke air jorlong lik lapen ronga je kelang kidun arwara tumaphan gari motor anam en long lik lapen anparta ingdeng phok prahini Karbi Youth Festival 2026 Katalon Ponahut hawar amai pen kachepati Ponchia Puthak Lapen Kaprek RD Doklong Alamthe Chingki Chithan Ponlo Mayalong KCS Bidisar Chandra Singkro Tiripi Amaipu Hum Singbe Chunbang Sunil Tokbi Lun Sepo Chandrakanta Terang Penchenglok KCS Tiripi Amai Lapen Hawar Amayalong Maipu Chunbang Lapen Penang An Manpeng Kedo Abang Pu Abang Pietum Chetong Dunsi RD Doklong Pen Joint Extended Meeting Mate Kangdang Amai Paman Ponlo Dua Barguri Pen Adverson Ko Report Karbiang Long News Channel Kedaptan November 29 itu ada isi seminar dulu drama putak sami. Nabi langsung kasih isi ini itu kasih langsung tripia meben. Klan banglang lo itu festival sami itu antang lo international level sami kecepatan dunia Varsai tacuan dulu kedaptan December 6 to 7
Kohima long Hondu festival long international festival sampai itu kisias pen hadak kecil si itu kekan itu ritmong cindi pen nimso kiro kekan hadak taklang ngomong lo lapake itu isi international level long itu kalbi kekan apa itu kisias pen keklempon asai sampai itu Hondu festival long sampai itu Juni pada nolak jong Desember cek lo bang itu teklaan lo. Laso perang aran kaca di parlemen kita tangke ingkora truk ang demo. Centenary Jubilee APHAN Pongthom Kechok Daihuri Nongwan Baptist Church Atumpen by Kar Kedo Atumaphan An Arnam Kardompi Kedamta Nipai Hiniarni Apar Daihuri Menhan Se Patu Aklamalong Dangni Lapen Dang Trok a motor kedo Atumaphan An Ningkan Arjon Sitame Thang Nat Kisung Ke Boy Ke Phopon Pede Chiaphan Lapen Ke Jokpon Chiaphan Si Bangso Centenary Jubilee Mate Ningkan Pharo Si Kechok Amen Pen Arnam Kachardom Pi Seroy Ajaime Kedengpo Bangso Ajay Megalong Mai Kachepahem Phupon Relief Son Sinar Assistant Pastor Daihuri Nongwan Baptist Church Alangli Hin Pensi Mai Chepahem Phupon Bangso Jubilee Committee Atumpen Chairman Subcommittee Doan Lapen Jubilee APHAN Financials Subcommittee Doan Atum Setame Chingki Chingwaipon Bangso Amayalong Aluhia Mana Pengpen Penang An Pastor Lapen Dikonatum Mondulialong Ke Klem Kidam Rapet Ke Tekiding Do Anatum Pusitami Chetong Dut Lapen Arnamalam Kethan Lapen Gari Motor Ahir Jume Ke Hangpon Laki NKBA Evangelist Ki Jimon Ing Tipensi Hir Jume Hangpon Anparta Jasemet Bangso Ajay Mek Kedengpon Laki Nonangkileji Thang Thang Nipai Po Troxy Ningkan Surihinira Inquera Troc Arni Nithom APHAN Daihuri Nongwan Baptist Church Ningkan Pharosi Kechok Mate Centenary Jubilee Kepling Monduli Ke Ajaimek Katalon Ponchi APHAN PUSI Assistant Pastor Relief Son Sinar Mate Jubilee Committee Chairman Pen Pachinipo News Text Report Karbianglong News Channel Rangsi nalito media habitung namhan di minyak long kan nalito ke bang pon ada kardong pino kardong pini nalito Daihuri number 1 deputy sa Mondoli pen kabangso hemkong long lapen ke dangnya kong te long he anam kardong masai kiten kon la ke piningan ke ni tem ni kan ni thom ki chok lo atike Gari mot punon ba aja person punon setame litum ke arnam dan si kelong akhi aposi kelong anason dan dame arnam aphan anong pithe nangi ate hasro long pulo salam the along pulo nangki ben le jiwa nong pithe not ba so teng ben sini tum pini kelong anason dan same arnam aphan ke roji le ben arnam anong pithe ge ba sini to ba so sai dame deng pon lo apart ameni tum Professor Kevra Inkora truck and can see it on the head in the number 1 Mondoli A lo la penon la February tarik ho tarik truck C lo tante nilitum ninkan pharo ke chok la si bangela ninkan pharo ke chok nilitum arna manong e petheji aphan sini to la so saya bang tame litum ke teng ko la si pini litum ke pha pona bang ke Romongkhat Baptist Mondoli pen pangcheng si la dang ni tom Daihuri number 1 an la langroi langjeng isi mane arlok isi Mondoli Troxiner kep aphan sini tom hang lo si the he ta me pi lo pen ongdung atom ni tom long nang chetong no pen na chetong no de tom tame do olang si tame na chetong do no tom an aphan tame ni tom Daihuri number 1 Baptist Mondoli Centenary Jubilee Celebration Committee hoi pen alang litum nang isi tong non pas tami ni li akiro pila tena kapek tom tami kan NANGJI do lang aposin ni li hir pen ta ke lansi ni chot do Pinya berta ke lapo ansi kang ton pon iklo do me thak me